speed to the city streets. We began to feel the fire. Ladies and gentlemen, after so long time, the last year I talk and I teach in Korean language, Japan language, and China language. But now, in this year, 2024, I want to focus, not like the Martian, but focus especially for local language, including like tin Sangriang, tin Langren, tin Wasando, and so on. But now, I have one student of the year. She want to learn so many, especially for local language and English. She's here with me. And then I want to know, what is your name? My name is Golden. Wow, nice. She knew English, I know. But I think you want to know for the slang meaning, because now I want to teach you the topic of the kind of fruits. Pisakan ora? Ngamut orang ni. Chips name? No. Ngalah hikai. Kutun Korean, kutun Japan, kutun China. Tapi name pati kamu pangan. Ko arupan hikai. Paki ong kataka. Di local dialect. Kutun chino doko. Hakaktin ng soro. Ktin sinong. Nama wan ada ngidai ki kasiru. Idon laki jong. Ki ktin halaki jong. Ki dong ki tan. Takadaw ngakwa pan tip pan penajimut henta. Te mentang adon ni student. What do you want? Because I think you come here with me to know how to learn English or Khasi language or local dialect. Tinggal buat mana kum ni? Ongka ka ba phi kwa bangan yarap ya phi tani. How can I help you? Sar, aku aban wani ya kendo ya pi. Nasngau bacam senam, kiper lok jengah, ba pinang ban hikai, ya kaktin Korean, ya kaktin China, pi sim kena cibanai sar. Ni jynreiñ 500 means sunspa. Henry ki kan thấy tê. Mà sim make sunpo. Somehow sar chim, you can pay. Yes. But, okay. Now we have direct to the point about the topic. But what do you want? Because now we'll start our duties. Ngakwa on ni, ngakum ni. Jynreiñ sunspa, yaki kan thấy sunpo có một. Sunpo. Tìm ta, nhìn dài được. Chakapang. Now we'll start. We'll do focus. Nga ong kum ni mentang in jay no. Direct circle. Ay go. He move.
Haba pikwa panang ya ketin phareng. Mentangan I example la pitang katu kani pang kanika ketin phareng. Kiong kata English language. Topic in this time, kind of fruits. Kamut dijak so teh. Sebut nama ta pikwa pan kegi dijak so you kiba pikwa pan nang kiba kam hakmat. Ta so sao dah sar. Ya so sao hakak tin phareng ki om. Fruit red. Kenal? Soyang. Fruit black. Kenal? Om? Fruit black. Yes, correct. Ta so turun. So turun teh. Pan apa tu? Ayo, so khai kat tin phareng angkom na sar. Ya so. Nara so khai, so kia hakak tin kasih paka. Hakak phareng fruit heavy. Ta so plang. So plang fruit grass. Hak phareng angkom noi ya ka jynreiñ. Ya ke jynreiñ. Hakak phareng ki om. Thames. Oh, tham. Not tham. Thames. Yes. But now, stop the topic. Maka ingin fokus saya ka iki local dialect. Namta hakak tin maskun. Tre ni pim tre lu ra. Lu rah. Yes. Namta hakak tin samriang. Sebuna mata dak pin keliung pin layo. Dah hakak tin dong sorong. Haoi. Lagi kitin jong ki na samriang padi use. Now we have to stop about the topic. Now we will focus to the local dialects. Matangin kan stang suatu kumni. Sebut nak mentah. Wat tang hakaktin kasih mo. Hakaktin lajong jongi. Sebut nak hakaktin langrin. Titip yaka wait. Ki ong kawi. Pati uwi pati ong wait. Tang taru dopuni berjengok. Tinak tapade saktin warsan lengdo. Mata sibuno ubriu uperlok upon yapi. Upon sibuno mo upon yanga. Lani guli. Ta ong medon hai. Mot hakaktin nongornya ong. Donomi. Itu ang ta. Donomi kemut. Medon hai. Ang taru. Kita ngok kita dia. Sang riang em. Sebut nak mentamo. Pin kedui perlok pin ong. Pin lek yau no. Dah hakaktin kasih padi. Ong haoi. Nak tin sang riang padi. Use. If ndere use. Kia ada use. Mungkin bang use. If ndere use. Kia ada use. Kanan. Of use. Why? Kanan.